Edilokito Siberitunga Arionora Morikech Kalaro Nako Pioneer Primary Koibugalo Soroti Akaulo Duoko Nyakwapu Akeriti Kanu Aikeun Eworo Aitidisiar Akangasia Orotin Wok Minister lo Chichilo Abolia Show Pito Gwang Ngesi Etegiari Akeriti Nade Ngaren Kita Adingiriran Lo Abelaranoy Steven Kiprotich Abongun One Nerni Kamtos Polo kwane jaro ndai to polo rakro ni kamdo sakiri di kaparate kiri ni Teso. Ari jeno ni polo kiro ni noi konye kwani mambo ni jaro jwele kiri tani. Egeuna akeriti nao omorlo PI doko nyangeta kin Kalaro na Bolia Show na ko Pioneer Primary. But the reason why we began a take a run is because of the spiking numbers of accidents that are actually eating our people in the region. Take care to na kilo no na ara chicho no tere kina Akangasia no tasa angana rio ko twa luipo. Alo je ni anyimbe korere ye mudulo so akusakiri na korere ye ano anyimbe yu aroroni owala Akangasia anyimbe angini karu dolosi akiriti ano akorra kiro iriamata Teso iriamata Uganda Kotoma Kiritikana epadi chikino lupot kedai to predio nepeka TV East Okabe Foundation ipolisin lo Uganda Red Cross UCC Kumi Orthopedics Ainos Teso Kopiten Ichu Aquafina Ajorena ko UPDF keja acheda Proga salamkine topano ara ulengare no wakati kiote woro aramu ni tumanu kende abu ni rajeki tumaparane na eraina sodit konyacha moto mukaru lepoto ingare una etanya nyari koti tumalipo ajaun osata jeki ni morotoke osata jenu ni soma dukile jata Teso. So if we continue training because of Teso, I don't see anything tough because of the nature of the place, the food is good for. No, I did not dream about being a medal, but I was seeing some good things. Not only running to get money, also running to be fit, to fight other diseases. Kanuka TV East Alfred Atwau Kobuga Soroti.